Široj javnosti rodno osetljiv jezik postao je poznat kroz prevođenje zvanja i zanimanja iz muškog gramatičkog roda u ženski. I upravo ti neologizmi podigli su prašinu i izazvali do sada neviđenu buru u javnosti. Ne možete vi tek tako da promenite značenje neke reči. Ako vi meni kažete da sam jezičara, ja neću biti filolog, odnosno stručnjak koji poznaje jezik. U svesti našeg naroda biće da sam ja, dakle, neko ko ima predug jezik. Kada kažete poslanica, to je vrsta spisa. Kada kažete govornica, to je prostor za kojim neko izražava svoje stavove ili kabina u kojoj obavlja neki telefonski razgovor i tako dalje. Dakle, jezik se vremenom razvija, značenja se menjaju. Nekada je ministarka bila samo žena ministra, a sada je ona i vršilac dužnosti ministra. To još uvek nije reč koja pripada standardnom korpusu, ali učiteljica je već postala deo naše zvanične standardne leksike. Poruke podrške dala je struka, ali i glumci, pesnici i svi oni koji vole i neguju srpski jezik. Ovim zakonom se između ostalog propisuje upotreba rodno osjetljivog ili kako se tamo još kaže rodno senzitivnog jezika. To je direktan prevod sa engleskog gender sensitive language i iz toga se vidi da ovdje nemamo zapravo pojam roda onako kako ga mi shvatamo, nego je to zapravo pojam gendera, zato što je iz engleskog sex je direktno u prevodu pol, a gender je direktno u prevodu rod. Rod u ovom smislu reči je u stvari jedan društveni konstrukt, pa tako, iako se promoteri ovoga zakona upinju da objasne da se ovaj zakon bavi pravima žena i njihovom većom vidljivošću u društvu, to zapravo nije tačno, jer tamo u samom zakonu, čini mi se član 6, se definišu pojmovi i kaže se da je rod, pa se definiše šta je rod, shvata se da je to društveni konstrukt i odvaja se po definiciji od pojma pola. Dakle, u zakonu se uopšte ne govori o polno osjetljivom jeziku, nego se govori o rodno osjetljivom jeziku. Naravno, mi ne branimo nikome, niti pojedincima, niti grupama koje žele da se koriste ovakvim jezičkim izrazom. Ima prostora i u našem jeziku i u našem društvu za sve, ali se ne možemo složiti s time da se to nametne svima nama bez mogućnosti našega izbora. I da to bude, kako bi mladi danas rekli, po defaultu. To znači po defaultu mi se svi moramo izražavati tim gender sensitive language-om. Neću ni da koristim više taj termin koji oni koriste da bi prikrili realnost, dakle rodno osjetljivim. Zato što sama imenica rod u srpskom jeziku izaziva pozitivne konotacije i povezane sa rađanjem, sa srodstvom i tako dalje, a ovdje je posredi nešto sasvim drugo. Rod u ovome zakonu zapravo je, dakle, društveni konstrukt i kada se tu kaže žene, tu se ne misli na žene po rođenju, nego se, dakle, što nije ništa sporno, ali prosto treba govoriti istinu. Dakle, tu se misli, dakle, na one ljude koji su ili rođenjem žene ili su se izjasnili da budu žene ili su privremeno ili su promenile pol da bi bile žene u takvom jednom rodnom određenju. I obrnuto, kad se govori muškarci, isto se, dakle, podrazumeva slično. Pa prema tome, ono što se ovim zakonom na posredan način propisuje, to je upotreba takozvanih femininativa i maskulinativa u zvaničnoj nomenklaturi. Dakle, kada kažemo astronomkinja, astrološkinja, psihološkinja, armiračica betona i tako dalje, tu uopšte ne mislimo na ženu kao prirodno dato biće, nego se misli, dakle, na ono biće koje se može biti i muškarac i izjašnjava kao žena. Prvo što mi smeta jeste jezički inženjering koji ovaj zakon propisuje i gde se zapravo jedan zakon i propis postavljaju iznad jezika kao kulturne tvorevine koja ima svoju vrlo dugu istoriju. Dakle, zakon je iznad istorije razvoja srpskog jezika. Upitak struku ovog puta, pravničku struku, da li je bilo ranije ovakvog zakona koji se arbitarno mešao u strukturu samog jezika, naređujući mu da izmisli nove reči kako bi tim tendencijama udovoljio koje su naravno propisane tim zakonom? Rekoše mi da takvih zakona nije bilo. To je druga stvar koja treba svima nama da smeta. Kada se donosi bilo kakav zakon koji se nužno tiče struke, struka je ta koja prva mora dati svoj glas i taj glas mora biti prevashodan, čak i presudan. Budim se zbog jednog, jezičkog inženjeringa
koji mi ukida pravo na izbor. Pravo na izbor da sebe nazovem profesorom srpskog jezika i književnosti ili druga žena sebe inženjerom, doktorom nauka, vozačem taksija. Zapravo, uz ovakvo oslovljavanje u neutralnom muškom rodu koji je propisan i normativnom gramatikom, dakle onom gramatikom, onom normom kojom se propisuje ono što je u jeziku, to je sada zabranjeno. Nema slobode izbora. Sloboda izbora je nešto što mora da postoji. Ne branimo nikome pravo, niti imam šta protiv da se neko nazove kako želi, ali dopustite to pravo i meni. A nemojte mi još dodati atribut da govorim diskriminativnim jezikom ili autodiskriminativnim jezikom ako za sebe kažem da sam profesor srpskog jezika i književnosti. Verujte mi da nisam autodiskriminativna zato što naprosto više verujem jeziku nego tom jezičkom inženjeringu i propisu. Ko zna koji put smo svedoci nedostatka društvenog dijaloga, naročito kada je o važnim pitanjima reč, budući da o fenomenu rodno-senzitivnog jezika nije vođena produktivna javna debata. Drugo, lingvistika nema apsolutni monopol nad onim što se zove jezik, ali je primarna, odnosno polazišna struka koja se njime bavi. Niko ne spori da je jezik i politički fenomen, i filozofski, sociološki, psihološki, ali mi je nesuvislo da o jeziku pre svega odlučuju pravnici, politikolozi i tako dalje, bez ikakve konsultacije sa lingvistima. Neupitna je činjenica da jezik mora pratiti sve civilizacijske tekovine, a srpski jezik koji je imao veoma dinamičnu i veoma zanimljivu istoriju, pratio je sve sociokulturne i tehnološke, u krajnjoj liniji, tekovine kojima je svedok. Međutim, jezik je pored toga, to moram da naglasim, sistem koji se ni na koji način ne može nasilno i selektivno prekrajati. Priznajem da nisam stručnjak za gramatiku, inače sam profesor književnosti, ali se pridružujem ovoj grupi i ovoj inicijativi da se zaustavi ova lobotomija nad našim jezikom i sve ono što je rekla Danijela Kovačević-Mikić rečeno je tako precizno i jasno da ja tu ništa ne bih dodao, osim samo jedne stvari, da je jezik maternji živo biće i da mi pesnici to najbolje možda osjećamo u sebi i da on ima svoje prirodne granice. Dakle, jezik osjećamo, jezik govorimo, jezikom se služimo i stvaramo i pišemo na neki duboki način koji nam je dat rođenjem od Tvorca, a sve ono što ljudi dalje rade sa jezikom putem pravila, konvencija, zakona i svega ostalog, ukoliko nije u skladu sa ovim prirodnim osjećanjem za jezik, to je nešto jako loše i to ne vodi dobru i to se mora zaustaviti. Prolazi vreme, protiče voda, a zakoni se odjednom pretvaraju u običaje, dokazivanje navodne političke korektnosti takozvanih pojedinaca i, verovali ili ne, pojedinki i prisilne tolerancije prema apsolutno svemu, ali samo provizorno na ambalaži, po fasadama, u oblicima reči, garderobe, tela i jela. Godinama sam lektor, iako sam bila rada da oblačim majicu sa oslikanim portretom Anthonyja Hopkinsa u čuvenoj ulazi Hannibala Lektora, nisam jezički čistunac koji jede ljude, a takvih nas ima.
Svađala sam se zbog jezika često. Jednom je neko rekao da nije važno kako se kaže, nego da se razumemo. A kako da se razumemo ako svako bude počeo da govori kako hoće i ako budemo počeli da rudarimo po individualnim govorima da bismo se razumeli? Reći ću nešto praktično, što svi osjećamo, što svi vidimo i svakome od nas jasno. Dakle, ja kao čovek i kao profesor ne želim da ponižavam ženski pol u svojoj sopstvenoj zemlji, tako što ću izvršioce ili izvršilice određenog zanimanja ili osobe određenih karakteristika nazivati agronomka, admiralka, aerološkinja, akademičkinja, tu bi valjda bila žena akademik, jer pretpostavljam da bi akademkinja bila osoba koja pohađa akademiju. Vazduhoplovka, tu ne moram da objašnjavam zašto me ovo sve posjeća na životinjski svet. Vozačica, bakrorezačica, vojničica ili geometarka, ali kako bismo nazvali ženu koja je kupac? Mislim da je bolje da ne pokušavam, malo je sramota. Ovim izražavam svoje jasno protivljenje zakonu koji guši moje jezičko biće, koji guši jezičko i duhovno biće mojih učenika i moga naroda. Molim vas, ostavite nas na miru, pustite nas da radimo, da dišemo i živimo u duhu Vukovog jezika. Podrivanje jezika jednog naroda, kasapljenje živog jezičkog bića, njegovo grubo političko preinačenje od strane onih koji ne borave u dubinama svog jezika, a veruju kako tom basnoslovnom kolektivnom imovinom slobodno raspolažu, udar je na nacionalni identitet. Našu kuću, naš srpski jezik treba braniti herojski, kao Lazar, zemlju i dušu. Ja sam Miloš Vlalukin, glumac iz Beograda, i podržavam inicijativu Čuvari srpskog jezika Vuk Karadžić, zato što nema razloga skrnaviti tako lep jezik. I to je naše blago. Hvala vam.